Hai minaze ting choma I zai hai minaze Zeme man sage klum mai indi ke hazi kreuze srok ting kum chana zang kaije ke chum tak mai ting cho kidei rein sa Zeme ko gene polia ga radle za inznai hegi gu man sage date hazi round siani bebanai pe me kai nang lakti bzigene kan chok bzigene hai minaze lungar hange kyam ga dile Tati besamdalei lesdu liagai dera hange Mizoram state gu Bharatiya Janata Party BJP Vice President R Varam Chonga kachebe peune patabam gena sauluze tetrabele si tender resignation pe changai dele za kachedele za Varam Chonga ne plung imak besam za ne prata besam du pe changai dele Manipur ge hazet kana ku kimna inki me kage kakle be pebge kimra mena Christian harasim gu haraki hmi ne gi keze rutu ni za Indiaram gu Union में जाने मणिपुर गवर्नमेंट में माते लेदु मगबे बिजिगने जाय मिजोरम स्टेट गु भारतीय जनता पार्टी बीजेपी गु वाइस प्रेसिडेंट आर वराम चोंगा ने साजा मणिपुर गे हजत कना कुकी मनाई कीम कगे ककलेबे पेबलम गने कीम गु हनम क्यांग स्पाई मरमने क्रिश्चियन हरासिम गु हराकी पास्टर में बम्बे क्वार्टर ऑफिस हराकी गु जाने बिल्डिंग चम बे हराकी लमगु हमी ने रुतु नि बिजे हाय चुमजर न्यूजेसना रुतो दले जे कचले जायने मिजोरम स्टेट गे आई मणिपुर गे हजत कना कागे ककलेबे पेबलम गने क्रिश्चियन हरासिम गु हराकी हमी ने गी जे रुतो नि बिजे गने पनी लुंगा लगजे प्रोटेस्ट दु तेदले जे कचदले चिपो जिगने मिजोरम स्टेट गु भारतीय जनता पार्टी बीजेपी गु वाइस प्रेसिडेंट पुंगजबम बेपे आर वराम चोंगा कचबे पेने पताबम गने सौलुजे तेट्रबेले सी टेंडर रेजिग्नेशन जे मिजोरम स्टेट गु बीजेपी प्रेसिडेंट दागे पे चांगाई दले जे कचदले क्लोज पताबम गने सौलुजे तेद्रा हंगे जने आर वराम चोंगा ने पताबम गने सौलुजे तेट्रबे रेजिग्नेशन लेसी लेटर गे रोगे बेसमजे मणिपुर गे हजत कना कागे ककलेबे पेबलम गने क्रिश्चियन हरासिम गु हराकीर महमी ने गिके जरुतुनी ब्लाम गे जे मणिपुर गु चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह जने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लेजा जा इंडियाम गु यूनियन गवर्नमेंट ने लेजा माते लेस दुप नुइलुंग आइलाक बसम रमेस दु सल्यामा लेजा कचुदले जने आर वराम चोंगाने गु रेजिग्नेशन लेटर गे रोगाय बिजा मणिपुर गे हजत कना कागे ककलेबे पेबलम गने क्रिश्चियन हरासिम गु हराकी हमी ने रुतुनी ब्लाम गे जे स्टेट बनाई सेंट्रल गे सुइते में अथॉरिटीज मने दु ngar hange hnum le jab gu resignation letter ge rogai dile jane varam chongane man sapo me Indian Express msog dus lagai dile Manipur gene ai BJP mne Christian harasim je kangi dile bezdu ngope dile je zai chiru ne magze Mizoram state du BJP mre mela muile lesdu BJP mne BJP krai te je chuna sakan sebe jane kangi bedu pagu dile je ka chudile ndai te be ne lo design a chuna BJP mne Christian harasim je kangi be ngau patile je ka chudile je zemena mene du sa gudile je ka chudile Manipur ge ai Christian harasim go haraki gi ke je hmi na rutoni blam ge Indiaram gu Union Government Union Home Minister Amit Shah jane Manipur state gu Chief Minister and Biren Singh ne matele du pnui ko ne magba jigne chipo jigne Mizoram state gu Vice President Varam Chonga ne tabam ge ne saulu je tetrabe lesi resignations du pe changai le jane Varam Chonga ne saja aigum je Christian harasim je ruling party BJP ne ingi je bam le designa pa tabam ge pungja jane BJP ge je bamchi laktele je ka chudle Zai Manipur ge hizet kana kage kaklebe peblam genen zna indi ke uzi kruzim nge rima gen ki meh pui me pe bau meite women folk mera pai bris kachme bozne ai tribal cookie zo hazen magu halang tebe LPG gas cylinder pungba gadi truck chum hemi ne rutoni dele jaga chedele impal west segmai klogene za ai tribal cookie hazen magu halang tebe LPG gas cylinder pungba gadi truck chumze Manipur ge hazet kana kage te tibek pe ku haze ka chum ma ge kaklebe pet be mai ge
hange segmai kloge saugai di blue ko dele zaka chudle kangpokpi district tadara hange tepeze njanai khamai tingna nding chat kreu kana hige ki me pui me bo mera pai bis ka chume bos nem pui ki te nam lu zachi LPG gas cylinder pungba gari truck chumze hemi ne rudle ze sali zai mera pai bis ki me pui me bos ne tribal cookie zen mugu halang tebe LPG gas cylinder pungba gari truck chum hemi ne rutuni blam ge tribal cookie zu hazen mena leje pni lunga lak basam rang changai dele zai chuna manipur ge hazet kana kaga kakle be pe blam ge ze tingti sona EB dele ze manipur gu chief minister and Biren Singh banai bugu government ne salu ze chunarya changjang ki me hazet ki me bos ne tribal cookie zo hazet me ze kangi be ze saumak zelari le ze duka chudule chipo zigene tribal cookie hazet me banai ki me meite makaga dise ibe wang changdai gule designer bam chamra state chamra hange nangsing de le jaka chule zai Nagaland ge government ne state ge ngit plastic mroze te tatu talu sui rahange namto ne le jaka chule zai Nagaland ge government ne state ge ngit plastic mro te tatu talu sui rahange nam za kamto ni biza state ge hadui tingkai plastic mro te tatu bizgene teun sia za Zeme nam hange siap zigene le jaka chule zai ne chuna Nagaland ge government ne state ge plastic mro te tatu talu sui rahange namni bachai suize plastic mro ka cham be plane tuze nam kham gule jaga chudule zamina hangke ken ai plastic mro te tatu tara hange nam je kam to ni bichange institution du commercial establishment du educational institution du office ta ki du mamro job gi tu hotel gi du restaurant gi du zaharaki religious institution gi du central gi du zen state government men du ai plastic mro te tatu le designa pnui pere ga sabe pegule zaka chudle za ai plastic mro te tate mame ga chiblam ge pi ro me bos ne hachai ka ga pi wang pla gule zaka chudle za indiaram ge makum tingkum kumchana jang kai jam dai kum ge lok sabha election bamblam ge ne Indiaram Congress President Malik Arjun Khargi nenznai dike zikruzim new kamai ge North East State Suru Congress Party leader ba Malay neze ngau hadauze ngom pose sam ka haki dele ze ka chudle zai chiget North East State Suru me Congress Party leader me wang hroze Lok Sabha election ma kum tingkum kum chana jang kai jam dai ge bam lam ge Congress President Malik Arjun Khargi ne ngom meeting te ze sam haki gai me North East State Suru ze Arunachal Pradesh Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura, Zane, Sikkim, Lamgana, Wangai, Dele, Zakachuli. Zai Manipur ge zet kana ku kimnai kime kaga kaklebe kakbok bepebze hazi reaksna zak chumne changdele zaka chudle zai Manipur state ge chunare changje hazet kana kaga kaklebe kakbok bepebze e mark zebam zigne Manipur state gu government ne internet data service hazi mingyu na hang wangda rabe hindi ke zing kai hegi inchet ka chumre ka changbe namje kamto dai ne le zaka chudle zai nanznai kamage Manipur state gu commissioner home of the state government thi Ranjit Singh ne saje police mene sale je chunare changja Manipur state ge hazet kana kage kakle be pebze be bam ka cham ge saumak zela muire le je du ka chudle ai gene na mind di ke zi kreuze strukting kum chana jeng kai zik chum takmai ting chua kidei rein sapo bazaloi gai dele pi gai jang kinga ni mele ni je to dele